Mkhondo gwaza awucha angibongele kakhulu kona mphathi wohlelo leli thuba onginika lona ngoba vele selihanjelwe nayo ixesha lona leli thuba ngiyabingelela kakhulu ke lapha na ke kubaba uMacingwana wethu osibhekelela endaweni yethu noma ku province yethu iKZN ngiphinde futhi nakubaba lapho uMakhanya induna yethu esibhekele ku National High Command ngibingelele kakhulu nakhona bese ngicela-ke baba ukuthi ungivumele vele ngithi all protocol is observed ngoba isikhathi sihambile kodwa-ke ebengifisa ukusho kakhulu la ilokhu ukuthi sibonga kakhulu kulabo aba-organize imithilo lo mcimbi onjengalo ngoba besinenkinga thina sonke lapho besinenkinga yani besinenkinga yempisi impisi engene nembuzi esibayeni manje imbala ayifani owempisi umbala wenye indlela owembuzi wenye indlela manje impisi ziyesaba ukuyivelela zona esibayeni somnumzana kube khona ezokusho kanti umnumzana wazi ukuthi yena imbuzi zakhe zimhlophe namhlanje lake nathi sesimhlophe asezona impisi sesokhuluma lolu limi olukhulunywa la ngaphakathi ku-MK ngiyabonga Simkondo kwekonyane kanda kwanyaka 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 simkondo kwanyaka simkondo kwekonyane kwanyaka simkondo kwekonyane kwanyaka simkondo kwekonyane kwanyaka simkondo kwekonyane Amanda hawe Amanda hawe Amanda hawe Mata Aruna Mata Aruna Mata all power people all power to the people Aluda continue Aluda continue Amanda hawe Pathohlelo asibonga ithuba ukumane nomafu ngibingelele uconvener wethu baba Macingwane phakade ne detachment yonke ngikhuleke enkosini yesizwe Madlandune noNopha nakubafowethu uMphemba noMtimande akade bekubaholi be-Action SA okwami sekunika nje okuncane in terms of a message of support from the National High Command. Siyabonga kakhulu sibongele iKwaZulu Natal ngokuhlomula ngamalunga amasha siyabonga kakhulu usuku nosuku uma inhlangano ikhula siyabonga ngoba kusho ukuthi lokhu abangaphambili abakwenzile noma abakwenzayo kukhona abakubonayo ukuthi ngase kusise phambili inhloso enkulu ke yokuMacingwane ichazile eyokuhlanganisa abantu abamnyama sithathe lelisu mhlambe angazi noma ngizobe ngagagamela yini mangithi ngeviki elizayo ngoLwesihlanu sinenhloso yokuthi iTheku noma iprovince yonke imeeting sikhalela amavote ethu ngoba kukhona abajabuliswa ukuthi